Pozdravljeni! Današnjo oddajo o živalih in ljudeh pričenjamo na Slovenskem morju. Pridružili smo se društvu Morigenost in sicer pri opazovanju delfinov. Kako pogosto pa lahko vidimo v Slovenskem morju delfine? Načeloma delfini uporabljajo slovensko morje neprestano, se pravi ves čas. Nazadnje smo jih videli včeraj zvečer, predtem prejšnji torek. Malo je s tem povezano tudi to, koliko pogosto smo na terenu, kakšne pogoje imamo, kakšno je vreme. Ampak načeloma delfini se v našem morju pojavljajo vsako leto, v vseh mesecih leta, tako da niso nekaj nenavadnega. Lahko govoriva o številu, koliko jih je, pa tudi kadar jih opazimo, koliko jih je v skupini? Torej, to območje uporablja nekje med 40 in 100 delfinov letno. Ta številka se pač med leti malo giblje, čisto v povezavi s tem, kako delfini uporabljajo svoje območje bivanja, kako se njihov plen giblje in tako naprej. V skupinah pa lahko opazimo vse od praktično enega samega delfina do preko 50 živali. Za katero vrsto gre to, ki jo lahko vidimo v Sloveniji? Gre za vrsto velika pliskavka. To je edina vrsta, ki stalno živi v severnem Jadranu in je tudi ena izmed najbolj pogostih vrst v Sredozemlju. O delfinih je veliko stereotipov, veliko so temu doprinesli različni filmi. Kakšne živali pravzaprav so delfini? Ja, jaz bi rekel zelo zanimive, v marsičem zelo podobne tudi nam, pa vendar zelo drugačne. Včasih jim pač pripisujemo nekatere človeške lastnosti, ki jih morda nimajo, morda imajo, res zelo različno, ne. Pač ponavadi si jih predstavljamo kot neke, ne vem, živali, ki so vedno razigrane, ki se vedno hočejo družiti z ljudmi, pa ni vedno tako, ne. Pač včasih jim gremo ljudje na živce, hočejo stran, hočejo imeti svoj mir. Včasih so lahko agresivni, bodisi drug do drugega, bodisi do drugih vrst. Včasih, v redkih primerih tudi do ljudi, ampak je to ponavadi povezano s kakšnimi delfini, ki so na nek način izločeni ali pa izobčeni iz svoje redne družbe in potem začnejo iskati družbo ljudi. Problem se pa potem stopnjuje, ko ljudje to še potencirajo, skušajo plavati s temi živalmi in takrat lahko potem pride do kakšnih agresivnosti in kakšnih nesreč. Kako pa je organizirana njihova družba, družina? Torej, pri tej vrsti, pri veliki pliskavki, gre za tako zelo fluidno družbo, kjer se skupine neprestano mešajo, razpada na več manjših skupin, se čez nekaj časa spet združijo v kakšno večjo. Delfini odhajajo iz skupin in se pridružijo kakšni drugi, pa se spet vrnejo. Spravi, gre za neko konstantno mešanje skupin. Je pa res, da opažamo neka stalnejša oziroma trdnejša prijateljstva med posameznimi delfini in da so nekatere enote, recimo temu socialne enote, trdnejše in da so ti delfini skoraj ves čas skupaj. Medtem ko pri nekaterih drugih vrstah delfinov imamo tudi matriarhalno ureditev, recimo pri orkah, ki so tudi delfini, je vodilna glavna samica in potem so v skupini še njene hčerke in pa potem njeni vnuki. Slogan vašega društva je Ohranimo delfine v Slovenskem morju. Kako ogrožen pa je in na kakšen način vaše društvo deluje? Ja, do pred 10 leti se delfine nekako ni sploh obravnavalo kot stalni del slovenske favne. Danes vemo, da so stalno prisotni. Zdaj, kako ogroženi so samo v Slovenskem morju, je težko govoriti, ker so seveda ti delfini del večje severnojadranske populacije, na katero pa je kar veliko pritiskov, ne? Od onesnaževanja do potencialnega pomanjkanja hrane zaradi prekomernega ribolova, občasno zapletanje v ribiške mreže in pa tudi velik problem poleti, pomorski promet in s tem povezan podvodni hrup. To je predvsem ob naši obali velik problem in zato je ena izmed stvari, ki jo skušamo doseči, da čim več ljudi nekako ozaveščamo in izobražujemo o tem, kako se primerno in odgovorno vesti na morju, kadar srečamo delfine, ker že s tem lahko zelo, zelo veliko teh negativnih vplivov ublažimo, ne. Kako pa se moramo vesti torej? Kot prvo, da se ne skušamo zaganjati v skupino delfinov, da se jim približamo počasi, od strani, da jih ne podimo, da ne prihajamo od spredaj ali pa od zadaj. Najboljše je plovilo ustaviti in celo ugasniti motor. In če bodo delfini želeli, se bodo tako in tako sami približali plovilu. Če tega ne bodo želeli, pač jih tudi z nasilnim približevanjem do tega ne bomo pripravili, ne.
Tako da nekako pri tem gre za neko, kako bi rekel, za nek zdrav razum, no? Da žival opazujemo spoštljivo, z razdalje, brez nekih nasilnih načinov približevanja. Kako vi, vaše društvo, opazujete delfine, kadar ste na morju, tako kot zdaj mi? Torej, skušamo najprej s čolnom sledimo določenim, vnaprej določenim, recimo temu potem oziroma rutam, in delfine skušamo najti s pomočjo prostega očesa in pa s pomočjo daljnogledov. In če se delfine najde, se jim potem pač počasi približati, kot sem prej omenil, od strani in počasi. In pri tem tudi opazujemo, kako se delfini odzivajo na našo prisotnost. Včasih pridejo sami do čolna in nas pogledati, včasih se držijo bolj daleč. In ponavadi je tako, da skupino fotografiramo, da vemo, kdo je bil kdo v skupini. Zabeležimo informacije o času in lokaciji, kjer smo jih srečali, koliko je bilo mladičev in tako naprej, kako so se vedli oziroma kaj so počeli. In v večini primerov potem kar hitro jih potem spet pustimo pri miru in gremo naprej. So pa trenutki, ko so tudi sami dobre volje in razigrani in takrat smo lahko z njimi tudi dlje. Opazujete pa jih ne samo na morju, imate tudi na kopnem opazovalnico? Tako, delamo dejansko v dveh ekipah. Ena je na plovilu, druga je na kopenski opazovalni točki, ki je visoko nad vodno gladino in se vidi kar daleč. In tako, da se obe ekipi dopolnjujeta in tudi z obalne točke delfinom potem sledimo, če jih najdemo, sledimo njihovim premikom z obale in opazujemo njihovo vedenje z obale. No, pridružili se bomo tudi ekipi na kopnem. Ana, kako poteka opazovanje delfinov s kopnega? Mi imamo ekipo, ki se razdeli na dve skupini. Ena opazuje delfine z te strani, druga gleda proti Punti, potem še nekdo pa opazuje Piranski zaliv. Na ta način si zagotovimo, da imamo celotno območje pokrito. In potem počasi z daljnogledi opazujemo morje in gledamo pa, če so delfini slučajno kje pojavijo. Na kakšen način jih opazite? Je to zmeraj poskakovanje delfinov iz vode ali je včasih tudi precej neopazno? Včasih so tudi lahko zelo težko jih opazite. Ne skačejo vedno iz vode, včasih recimo lahko potujejo ali delajo daljše potope. Sploh recimo, če se pojavijo zelo daleč, se praktično skozi daljnogled vidi samo pikica, ki pride na površje in se potem zopet potopi in pride na površje na drugi točki in se potem zopet potopi. Tako da je treba imeti kar nekaj prakse, da dejansko lahko potem tudi na daleč delfine opazi. Kako dolgo pa ponavadi opazujete, kako dolgo vztrajate? Po 2 uri naenkrat, smo pa tukaj 4-krat na dan. 2-krat opoldne in 2-krat popoldne. Vmes pa opravimo kakšno pavzo. S tem, da če so delfini vmes tukaj, če opazimo delfine, smo lahko tudi po 5 ur skupaj. Takrat je pa treba tudi več stvari zabeležiti in takrat jim tudi sledimo s to napravo tukaj, to dolitom. Kako deluje ta naprava? Pokažem. V bistvu to je naprava, ki jo sicer uporabljajo geodeti,
ampak mi lahko z njo dejansko določimo točno pozicijo delfinov. Tukaj notri so dve krožnici, ena tukaj in ena tukaj. In notri so označene stopinje. Na podlagi tega, ker mi poznamo tukaj eno točko in drugo točko, za katero imamo točno znane pozicije, lahko potem določimo tretjo točko, ker so delfini, in za njih potem kasneje izračunamo pozicijo. Na ta način lahko tudi s kopna spremljamo njihovo gibanje. Takole pri opazovanju vam lahko pomagajo tudi drugi, tudi ljudje. Ja, to je zelo zaželeno, da kadar ljudje opazijo delfine na morju, da nam to tudi sporočijo na našo društveno številko ali pa nam pošljejo mail. Tako da pozivamo vse ljubitelje morja in ljudi, ki radi jadrate, da nas opozorite na delfine, kadar jih srečate na morju. Morda navodilo, kako pa jih lahko opazijo, kje najpogosteje? Zdaj, najpogosteje je težko rečemo, ker tudi mi sami ne vemo, kje se delfini najraje zadržujejo. Zelo pogosto jih opazimo tukaj okrog Piranske punte. Imamo dve taki skupini delfinov, ki ob različnih časih uporabljajo to območje. Smo že opazili, da imamo eno skupino, ki zelo rado zjutraj ob jutranjih urah uporablja to območje okrog punte, eno pa bolj v večernih urah. Drugače pa ja, so povsod po našem Slovenskem morju in tudi to z neko zagotovostjo težko povemo, kje jih bomo našli. Vaše društvo pa organizira tudi tabore, na katere povabite ljudi in jih naučite opazovanja. Organiziramo poletne raziskovalne tabore. Mesta so pravzaprav letos še nekaj prostih mest, tako da pozivamo tudi tiste, ki se nam želijo udeležiti za 10 dni raziskovanja. Imamo še prosta mesta, tako v bistvu v juliju, juniju in avgustu, pa celo v septembru še. Tako da celo poletje smo tukaj, delamo in pozivamo ljudi, da pridejo k nam, če se želijo udeležiti in videti, kako izgleda naše raziskovalno delo. Dober dan, gospod Emanuel Zupanc. Dober dan, Mojca. Tale park ptic je vaš. Kako velik je? Koliko ptic je tukaj? Ja, wir haben hier etwa 1000 Vögel in über 300 verschiedene Vogelarten. Der Park ist etwas über 1 Hektar groß. Wir sind konzentriert in der Zucht von Papageien und verschiedenen seltenen Arten von Hornvögeln, Tukanen, Turakos, Fruchttauben und so weiter. Die Anfänge waren schon vor 1980. Mein Vater züchtete damals Vögel privat. Es wurden immer mehr und mehr Vögel. Und 1982 haben wir dann den Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und den haben wir jetzt seit 31 Jahren. Die Anfänge waren natürlich sehr schwierig. Es wurden immer mehr und immer mehr Besucher und so konnten wir immer mehr erweitern, den Vogelpark. Und bereits vor 10 Jahren sind wir zu dem Bestand gekommen, was wir heute hier haben. Wir wollen nicht mehr Vogelarten mehr haben, es reicht. Ja. Wir wollen eher nur eine artgerechte Unterbringung noch für die Tiere, das wir eigentlich schon haben, aber wir wollen alles eher mehr noch vergrößern. Jaz predlagam, da našim gledalcem predstaviva vaše ptice. Med vašimi papigami je kar nekaj takih, ki so v naravi ogrožene. Katere? Ja, wir haben etwa 25 verschiedene Vogelarten, die von Aussterben bedroht sind. Den Großteil davon züchten wir nach. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir diese nachzüchten können. Ja? Und die kommen dann meistens in andere Zoos. Wir tauschen dann wieder blutsfremd aus oder wie auch immer.
Also es gibt da zum Beispiel, so wie hier den Scharlachkopfpapagei, der ist in Südamerika beheimatet. Da konnten wir auch vor 5 Jahren die österreichische Erstzucht erzielen. Wir haben aber auch noch sehr viele andere, verschiedene von Aussterben bedrohte Papageienarten, wie zum Beispiel vorhin gesehen den Rotohr-Ara, die Kaninde-Ara, wir haben hier die Hyazinth-Aras, hellrote, große Soldaten-Aras. Wir haben eben den Scharlachkopfpapageien, verschiedene Loris und auch den Bali-Star, wo es in freier Natur eigentlich nur mehr 60 Stück gibt. Ja. Hier in Europa aber doch häufiger sind in den Zoos und so weiter. Und außerdem noch die Löffler, vielleicht noch zu erwähnen, verschiedene Limikolien, das sind Wartvögel, die wir auch hier haben, zwar noch nicht alle gezüchtet haben, aber wir versuchen es. Kaj naredite z mladiči teh ogroženih vrst? Jih izmenjujete z drugimi živalskimi vrtovi ali kako? Ja, den Großteil tauschen wir mit anderen Vogelparks aus oder Zoos. Also wir haben sehr gute Kontakte, zum Beispiel Zoo Pilsen, Zoo Prag, Vogelpark Weißrode, Loro Park in Teneriffa und so weiter. Und der Großteil davon wird dann eben blutsfremd ausgetauscht oder wenn wir genug haben, wird dann abgegeben und gegen irgendeine andere Art ausgetauscht. Spoznali bomo tudi nekaj vaših papagajskih mladičkov. Ja, bitte, gehen wir schauen. Das hier sind hellrote Aras. Hellrote Aras sind auch eine von Aussterben bedrohte Vogelart in Südamerika. Wir haben diesmal das Glück, dass 3 Stück in einem Gelege sind. Wir haben sie jetzt extra für den Futtertermin rausgenommen, aus dem Nest von den Eltern weg, deswegen sieht man, sind sie ein bisschen schüchtern. Normalerweise ist ja die Handaufzucht hier in Österreich verboten und deswegen schauen wir, dass alle Tiere bei uns von den Eltern aufgezogen werden. Kako težko jih je gojiti, na kaj morate biti pazljivi? Aras sollte man, wenn man eine Paarbildung macht, sollte man immer mehrere Männchen, mehrere Weibchen in eine Voliere zusammensetzen, damit sie sich die Partner selbst aussuchen können. Ja? Und ist das einmal vorhanden, dann kommt es sehr oft zur Brut. Und das ist dann keine Seltenheit mehr, dass die dann wirklich 2 oder 3 Gelege im Jahr machen. Das Um und Auf ist natürlich das Futter und die Temperatur. Wenn die Temperatur passt und das Futter passt, dann kommen die Vögel zur Brut. Hat man das nicht, hat man keine Jungtiere. Kdaj bodo samostojni, ti trije? Die hellroten Aras, Gelbbrust-Aras in der Größe zum Beispiel, werden im 3. Monat selbstständig. Hier kannst du verschiedene Hornvögel sehen. Wir haben hier afrikanische Hornvögel und asiatische Hornvögel, wie hinten den Papua-Hornvogel. Dann haben wir hier die Grauwangen-Hornvögel, sind in Afrika beheimatet, Zentralafrika. Und die größere Rarität sind hier die Keulenhornvögel. Die Keulenhornvögel sind eine von 2 verschiedenen Waldhornvogelarten in Afrika. Und die sind sehr selten in den Zoos der Welt zu besichtigen. Es gibt nur 3 Institute weltweit, wo die Vögel gezüchtet werden und wir sind eine davon. Und auf das sind wir ganz besonders stolz. Zakaj jih je težko imeti v živalskih vrtovih, so zelo zahtevni? Ja, die sind früher schon immer selten importiert worden. Wir hatten das Glück, vor ca. 15 Jahren 2 Jungtiere zu erwerben von einem privaten Züchter, der sie lange gehalten hat, sie aber nicht zur Fortpflanzung brachte. Wir haben die damals erworben und ich glaube 2 Jahre später konnten wir schon die ersten Jungvögel erbrüten. Hornvögel sind ja hauptsächlich Nahrungsspezialisten, aber grundsätzlich fressen alle Hornvögel einmal Obst. Ja? Verschiedenstes Obst, also bei uns bekommen sie eine breite Palette an verschiedenen Obstsorten. Bananen, Äpfel ist nur das Übliche. Also bei uns gibt es auch Papaya, Mango, verschiedene Beerenarten, Feigen. Feigen haben die Hornvögel besonders gern. Dann bekommen sie noch eine Fertigmischung, das sind Pellets. Ja? Und vor der Zucht, während der Zucht und etwas nach der Zucht noch bekommen sie tierische Nahrung, das heißt Mäuse, Eintagsküken geschnitten, Zophobas, Mehlwürmer und verschiedene andere Insekten.
Kako dolgo pa živijo in kako velike so? Ja, die Hornvögel, die größten Hornvögel sind die Doppelhornvögel, die werden bis zu 1,20 Meter groß, das sind die allergrößten. Und die leben so um die 40 Jahre. Katere vrste ptic pa vidimo tukaj v tej voljeri? Ja, hier in dieser Voliere sehen wir einige schöne Spezialitäten. Zum Beispiel haben wir hier die Kronentauben. Die sind in Neuguinea beheimatet. Das sind die größten Taubenarten, die es überhaupt auf der Welt gibt. Wir züchten diese Gott sei Dank schon erfolgreich. Dann haben wir hier noch das Pfauentruthahn. Das ist eine wilde Form des Truthahns aus Südamerika. Außerdem Tokos, in Afrika beheimatete Hornvogelart, mehr kleine Hornvogelart. Und was noch sehr selten ist hier, sind die Balistare. Die Balistare ist eine in Heimat endemische Vogelart, von der es in Bali nur 60 Stück in freier Wildbahn gibt. Gott sei Dank werden diese aber in Europa in vielen Zoos schon gezüchtet, sodass es hier auch wieder in Zukunft Auswilderungsprogramme geben wird. Takšna papiga, kot je ta ara na moji roki, je z nami v življenju kar veliko let. Kako dolgo v povprečju živijo? Ja, die Aras werden bis zu 100 Jahre alt. Es gibt auch andere Fälle, wo sie noch älter geworden sind. Das sind aber Extremfälle, aber in der Regel sagt man so 80 bis 100 Jahre alt. Če se človek odloči za to, da bi papiga bila njegov življenjski spremljevalec, mora pomisliti na to, da bo z njim dolgo in na kaj vse še. Odgovoren mora biti. Ja, grundsätzlich empfehle ich keine Papageienhaltung in der Wohnung. Wenn dann kleinere Papageienarten, Gelbbrustaras wie dieser hier, die brauchen zum Beispiel laut österreichischem Gesetz eine Voliere von 15 Quadratmeter, was ich auch als richtig empfinde. Privat zu Hause kann man die eigentlich so gut wie gar nicht halten. Man sollte sich wirklich gut überlegen, sollen wir nun einen Papagei haben zu Hause oder nicht? Wenn, dann nur in Paarhaltung und wenn wirklich großer Voliere. Also mindestens 15 Quadratmeter und nur Paarhaltung. Vögel, die einzeln gehalten werden, werden meistens dann irgendwie desorientiert, also die fangen sich an zu rupfen, die fangen an zu schreien und so weiter. Und die sind arme Vögel. Hier im Park haben wir schon einige solcher Vögel aufgenommen, die sich gerupft haben und die später dann auch wieder gesund geworden sind.